asiatimi atre na Ghana for do na atimi poa eno aye fi adwene kombefa so betimi anya adwuma enso aye eti omo de amanyokwa wodo de nyina egu nsane ani anya tekwa na sesempo etietie Ghana for nya no wie ye no eda na didi atre Ghana for no and evaluation wano kire mu se sisi anu se oyo se de enoma se bi ekona ewu benya sa amanyokwa wodo mo mamu anom no report omo de aba no emu no sa nneoma mbrubusu yi no onfa hunim de ne wakwankyere bia no eka ho hihye ye ho no ubepa bi di aka ho na timi aboa ma nneoma akọ enyuma sam ani apomde ma aye ekwan a lorry fa so yi obeba biem no obesiesie ede ensoso ama wo mo etia no so eka hia sam no eho afen so aye infrastructures awodo ni nyina mo yesisi eka nneoma awodo Ghana for ehwe anim sa ban ya obeba no obetimi so atuwa na mo wo mo tire se so onye mantam bi te se asante mantam efifiri mantam ana afe eye savana mantam ni mu a wo mo pa na sa nneoma makomako eye enuma na sa miensan edoye ede ama wodmo na yentie se de eye Dr. Henrietta echechire nsem ni mu. Study respondents want education, employment, and health. These are featured consistently in our studies as key areas of concern, and this calls for strength. Abusuafo ani awuti yei wano ana uborum ewo National Commission for Civic Education NCC annual sepanyini kwankyerefo Dr. Henrietta Sapon na enu echino ana tutura ni de ma national echiremu ese adihini wo mamia wodato senkaye electoral commission na yehu so eye ntanta no wanhwe ya samo awutu ye no ene wunyina so no de ama for one reason or the other should be a great source of worry to all well-meaning Ghanaians, and as a people we should work together to ensure that we build confidence in the systems that have been set up. Uti ye tutrani edema National Commission for Civic Education NCCE omo aya begwaku a womo Andy na otene nka no mpeso so a de ekoso omrahye bidefie as mass speaker nya sa on cropotia mo saba enti se mi ke mrahye bidefie nanu ada womo ko nanu brade ya no pipia monyoko no so kire se ehonom na ye womo asetena nti womo de ose eyo se won beja tum anomo nyintum no womo hie nipa do enanam so mass speaker so etu asetena nhyɛ da se onim da cropotia won besa so aba eno nanam so ama NPP amanyoko no mrahye bidwani baako a osa ohye se nipa makomako na ma omo mam na hye bidwani wanye ne ye kura etoso mienu osi ND samanyoko no so wom sori free wom asetenam kotena ba bia NPP fortena adan ya Kenya aba ne ye beto ena anya somdwene ye pe Ghana enka na mo a ND samanyoko no tu ya wom free wom asetenam kotena ba bia NPP fortena no enka toni enko bia so be hyepa na so gidi pa sa afia ba ye beto nti emma atoni January 22 na mo no owura lawyer Kwabena Boaten to anesem so ena odin anamo o kire mu sei speaker no eti dom kuma for no so eti NDC for no so eti if is order no a Supreme Court ye no ye so no anywhere we bit me bugu bi ase na som se me de kopim se speaker no ba be ka the Supreme Court aka na me mente daddy e mo mo yes ade ya do you know they are in contempt here nka attorney general bit me abenge because mremu no will be staying with an order ya ho se ye patapa any ye muade any afi the court to bibia no ye ne kwama ye bia ni ekoto no onfado mfia wudare ye emranim ni Kwabena Boaten aya mantemantem adwoso ne enamuti ye na enam sasem weso ema kane abankra tipani no wo offense south onminyafo Haruna Yusuf enso de nanu tumbi kire se na akumantwio bosi akono de ni ti akogya kirema esan se majority leader onminyafo afenyo marking enkani kwan so ode asem ne ko Supreme Court ono kra so otu anamon eko Supreme Court osi anyo marking osi sana montoni de o ma anya de kra esan se fiti se papa be ye majority leader unhu ni omani so enoma esi wantan abro se chairman sabonsu oru afenyo marking ba ye as you should have thought about what government is sometimes parliamentary leadership pamochi so ka se ya ba abusuafo ya toa kasiaba no so no akate wono na se bedwani ba ko no edina de hye no mamu atamalisa tabato mpesua so anamu ebre bi atwam wono ana na dom ketoa no wotu o ma no empepen da areatwe a abetom la se bedwafie
na afam yenu no obi abeso obete no wase na wagye atumi so na yedom ketwa no ye asisia no ama eye MPP mrasebadwafo no womo dom teteta na ekura womo no eso hwan ama na wokyerem se sisia no asem ne se santiase betima ya adwuma ka wono nsa essence agnasidi a mrasebadwa mu chiame ye right honorable Ahenkan Akan asie na wadane mrasebadwafo be se enan akunya butu ekyerem se womafom Ghana mamra wokyerem se woni speaker wasimo wayade asende bia no be piem wo mrasebadwafi a ni ensa so nkromu ifiri nsam woni sa mamra no ba bia tintim agu no se G and H no enkyeremu no abi eto wo be de se ene de fata na call a constitutional stalemate, and I think that the best forum and the best authority to resolve the political tussle is the Supreme Court of Ghana, giving a true and proper interpretation of Article 97, 1G and H as is their mandate. Thank you. Wasu amadusu be kyerkyerem ama obi ate ase na isebedwani de made kasia wasugusu tie 0533 and a WhatsApp bi apagya wakatenority wesimi ya minority ewo mrahye bidufie eno na nanso akwa asetena and wise dimpo we es na discipline bone na mode kwotena fi na Ghana ye ka abakosama ya bomudin bone Kwame Nkrumah ya de papa ye kwa achimo dance ni high school ya de kan ni yarsa bia wo drank kese mbo amba de nya brembu kwante se be mo no madura nyon aka che Ghana fo ni ment we ena ye pass di ka se enti eya na ene mrahye bidufie owura dwamu ni matum ema no tumehwe ne sika sam de ema no ebriwe mu ana wosom edi asem kese pa ebeba hu nkomo ensuni ni na achimo dan main love station e wa achimo abobo tankomo we enya de ebeye wo mutumi nkwa kras eno betu ye bia di hu nkomo Soja Bamba, Judicial Kobasina Seka, Yenia Yahu, leaders of parliament approve the next term budget. So, many crassy for ye. Ano babaye sadia to so wotwe sebe etiba sorry ese tokwade den sorry na mpatade den so sorry moni da zo ze mpatade den be sorry ama ehe na kofom na de onipa amoti so kasei eye onumnyafo Joseph Osei Owusu aka Joe Wise ono na first deputy speaker of parliament ne ene twaguye abusuafo ye butuei ene samtwafo di nkomo se de be omamma no so na wasan samtwafo nhie mu na se no MPP anyagba wono NDC amanyo womakobo epobo ni bi asa se de be ye NDC fo ebesam no kaso mu tirem se de bi kan eti be se yin ntum so rampo biem no no ma hu se MPP amanyo ko no wono mo adihye bi no mo na se badwafo bi no mo ayo ma je so mbepre eye mrasebadwa speaker de no makunya butu se pa na chese MPP amanyekuo do omrasebadwafo no eso na abete dodo na no eso beti abafom obewu say yes ni nyina no eye poboni ni bia sebsebe mpeduasa ndis amanyekuo no wonom abo na MPP fo kyeremu say aso atese sa poboni no wo ma hunu de atwese ma fofo mede no mo kwaye wamo sube yi omu nyina ato kaka mo mani magu ase wa Ghana fo anim na Ghana fo kwa abato so a wo mahuna amanyoku a wono wode pepepe yo ne nokwawidie adidi ne djubadie sade se na efata onumanyamfo Richard Anyagba ane samtwerefo bonkomo no. Chapter 2 of the Secret Government Business, pages 7 and 8, under the subheading Maximizing Parliamentary Control of the Legislature, provides the context for this. The 2020 election resulted in a DC and MPP holding equals to delay or some odd reason decides that it wants to deem in coup d'etat by the end. MPP amanyokuo no kita odie kwantrefo panyini Director of Communications Ayora Richard Anyagba na afimpinu ni aduonu baako ni bi okay nti omo ka akere wan mempo asema ngam den wonya kipwe na fa ye wadwuma omo ka akere wan ye nde me amede ye den enti wonya secret ya ampase apobone a then you work on it ya no ze nya atweme ye de said be ya be hu de obi ya de be se na mempenu ajapa di ba ye no bi su defend ni ade na ndisi se be mpedi asamato enyina ya adwene ho ni etwa ye ho na we ndisi for de ya nokore mo kyerɛkyerɛ ni anwene ye ho mo campaign message na san mo nkoda
why monko da obi anye document bi ani say pipi na de bebo say dis na de bebo bi no ma we be da Ghana fo a mo ana mo di mu agro why ebile ko na nimu no Ghana ye sua nyansa dodo na sua nyansa yemfa we so nan ye so ne so bohu dewro nkoda wo adomachede akoda wo adomachede obi a mefa forms 20 Ghana obefa forms 20 Ghana next 1500 Ghana cedis any school hu nuama bebre ye de be ma wo se obefa forms 20 Ghana nyame wadom otosumienu a obenya 1000 Ghana cedis any school hu nuama books pen so nuama ne achede bebre ene de na yasone so a mpa makoma kudu enipa makoma kudu no ebi firi Jodro Integrated School Hector International School ewa achimo dan mienu achimo dan Living Bread International School ewa achimo aboabo Presby School ena Akim 23rd ena dwumadie ne bekoso eyememe 44870245 kaisha no say eya Ahenkan Kedafest grand finale die twato kra akanse ne twato kra hono ena ebe di kan di otosumienu ene die backgrounds sada no eyememe ne da Odi Media Network pedie mapa washing machine ka ho na no abomote so ebi enim hwe wadaroma 0539 eno eye Odi Media forman fo adwenkyere ba kumenu abanto asoma modan ose Ahenkan FM message ne bai bad man we say Ahenkan FM you do all or enjoy Kasiano life fantastic news ewo nyame asem information center achim anamase osoro na osoro ahimema ochia Duke Steven Duke womna KKB ene ba to baomia shame to ambabim NDC ama the incoming president Abranes de okakosia ne se mahama fan edifree in the parliament into concert party womna obia mfrim na shebdifie set party obia nko ye obia Gabi Jo Montoma Dr. Baomia ono ene bai adwen bibi o eja mame nye meyi na yanko friend Evelyn antimasi choba chimodan choba ye fe no bedi adibiem onye kokra biem kobra na nyankopon ya adoma da eso eno eye October 27th 2024 ye be kokuma ase nem jano madam Benewa dodo wanana no so ye opanyini adane bonkum so ntino obi ne ba ene nyankopon ya adoma agya ye be kona yakwa akohwe ne abo abusua na omatoto nneoma ewo kwa nwoma abato mpesu aso nti ja ono anso na ogi fra meka sempanyufo a nyame anim nukure ni omafutu sem aboa meama enei ewo eye asala jame ya adoma ono so wanya ne ho kani wanya ne mfepadi Madam Olivia ene ewo the Church of Pentecost eye eso ntino so emre wo mo amen your producer we Sam Odakun Billy Man your technician on duty adwe sebona si yesi achia mu pii ye mamumo ne